Shama harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota hinaamtubii jira jirtu annagaa kooti galata waaqayyoo isin baga jiraattan baga nagaa fayyaa taatan mee har'ammoo qophii xiqqoo takkaan walitti deebineeti jira har'ammoo viidiyoodhaan dhufee baay'ee waan nama ajaa'ibu tokko jechuudha ajaa'iba jenneetuma dhiisudha malee wanta biraa wanta dubbannu hin qabnuti egaa viidiyoo tokko walumaan daawwannee walitti deebina jechuudha ውጭ በተላከ ገንዘብ መኪና አሊያም ቤት እንዲሁም ሌላም ንብረት አፍርቶም ወይም ገንዘቡን አስቀምጦ የተገኘ ማንኛውም ሰው የተላከበትን ህጋዊ ደረሰኝ እስካላቀረበ ድረስ ንብረቱ ሙሉ በሙሉ ቆሳ ጎዳኔት ጀቹዳ ወንቶታ ከና ካን ደደቢሳቲ ጅራኒ akkasumas immoo komii garagaraa kaasaa ati jiru jechuudha jirra akkuma walii galaatitti jechuudha maaliif jenna egaa seerri amma bahe kun nuuf hin taane jedhanii namoonni baay'een komii dhiyeessaa jiru mootummaa biyyattii yookaan xaqilaa ministeerii irratti jechuudha yookaan muummicha ministeeraa jechuudha egaa wanti kun dhugaatti baay'ee nama rifachiisa sababni isaatis nuti yoo nu ta'e jechuudha ka ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች አሉ ስለዛ እኛም ይመለከተናል ማለት ነው እኛ ሪሲት ስንልክ ማለት ነው ሪሲት ዛሬ እንልካለን ነገ እዛ ከደረሰ ማለት ነው ምንም እኛ የምናየው ነገር የለም እዛ ቤተሰቦቻችን ጋር እንጠብቃለን ከዛን ደግሞ ምንም ሪሲት አያስፈልግም ብለን ነው እኛ ያሳለፍነው ማለት ነው ያን ሁሉ አመታት እጋ ኡጎቲ ከነ ሁንደ ከንቱሬ ሪሲቲን ኢንኤርጋኑ ጀቹዳ ነው ሪሲቲ ፈከኛ ሪሲቲ ኬኛ ጋፋ ኤርጋኔ ሪሲቲ ኑፍ ኤርጋኒ ማቲ ኬኛ ብራ ማላቅ ኑፍ ጌ ጉያ ሰነራ ጀልቀቤ ኑቲ ሪሲቲ ኢምባርባኑ ጀቹዳ ሪሲቲ ኑ ኢምባርባቺሱ ኤጋ kanaaf risiitiitu jiraachuu qaba yookaan immoo darrasenyi ittiin ergan waggaa meeqa akka ta'an kun hundi harka jiraachuu qaba waan jedhan ijoolleen deddeebisanii irratti hojjechaa jiru maaliif waan nu ilaallatuuf jechuudha akkasumas immoo warroota qabeenya qaban warroota daasbooraa biyya biroo biyya awurooppaa jiran isaan fidanii warroota immootu fooqii ijaaran jedhanii tooyillee warri akkasitti yaada irratti kennanis jiru jechuudha akkasumas isaanis akkas jedhanii dubbatanii jedhan warro biyya bulchaa jiru egaa nuti waa hedduudhaan miidhamaa jirra tokkoffaa manni diigamaa jira ijoollee mana arabaa jiran keessaa jala manni diigamaa jira waggaa baay'ee kan itti xaariin keenya nu jalaatii badaa jira jechuudha waggaa 8 waggaa 10 namni mana tokko ijaaree gaafa guyyaa tokkotti dhabu hagam nama gaddisiisa dhugumatti baay'ee nama gaddisiisa jechuudha akkasumas immootuyyuu seerri amma bahe kunillee ijoollee keenyaaf ta'uu baachuu danda'a maaliif nuti miidhamtoota biyya namaa keessatti osoo hojjennu immoo qabeenyi biyya keenyattis yoo haala kanaan badu maallaqni tokko baankii nuuf taa'uu hin danda'u jechuudha baramma shamarri biyya arabaa hojjettee maallaqa guddaa buukirraa hin godhattu godhattillee dirqama darasanii qabaachuu qabdi waan jedhan jechuudha dhiyeessanii egaa hookaan immootu namoonni osoo darasanii kana ol kaa'in buukirra godhatantu jira baay'eetti ulfaatadha jechuudha seerri amma bahee egaa kana boodarra immoo tigisti wajjiniin turtii taasisaa viidiyoon kiyyaa asumarratti goolabama amma viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti አስደሳች ዜና ትላንትና ባወጣኑት ሰልፍና ባወራኑት ቪዲዮ ምላሽ ተገኘ ምላሹን የሰጠን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ዝም ብሎን አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከንቲባ የሆነች ጀግና ሴት ምላሹን አቀረበች ያዳነች አቤቤን ምላሽ ይጄ የመጣሁት እኔ ትግስት ባላለው እስከ መጨረሻ ከኔ ጋራ ሆኖ ይላለው አዳነች አቤቤ እየተጠቀሰችውን ጥቃትና ያወራችውን ወሬ በጣም ደስ የሚለው ተስፋ ያስቆርጥ ንግግር ነው እናመሰግንሻለን
እኛ ያወጣኑት መገለጫ እኛ ያወጣኑትን ወሬና መገለጫ የአረብ አገር የምትኖሩ ሴቱ አይመለከትም ብላለች። እኛ ያወጣኑት መገለጫ ትላልቅ አገር ውስጥ የምሮት ካናዳ እስከ አሜሪካ አስትሮሎጂያ ቁጭ ብሎ ብርኬት እንደሚያመጡ አናቅም። መኪና ገዝቶ ፎቅም ዘርቶ አዲስ አበባ ውስጥ ሽር ጉድ የሚሉትን ህብረት ለመቆጣጠር ነው እንጂ አረብ አገር ወይም ቻርጃ፣ ዱባይ፣ ሳውዲ አረቢያና ቤይሩትና ጆርዳን እነኚህን አይነት ደክሞ ያመጡትን ህብረት ለመቆጣጠር አይደለም ብላለች። እኛ ታዲያ ለምን ተበቀበቅ ነው? እናመሰግንሻለን። አዳነች አቤቤ የጠቀሰችውን ጥቃት ሁሉ እንዲህ ብላ ዘረዘረች። እናመሰግንሻለን። እናንተ ለፍታችሁ ደክማችሁ እንዳመጣንም እናውቃለን። በቴሌቪዥን ማታ ማታ ቁጭ ብለን እናንተን እያየን እንገኛለን። ሞታችሁም ኑራችሁም እናውቃለን። እንዳላወቅ እንዳታረጉን ብላለች። እናመሰግንሻለን። እኛ የጠቀስነውትን አሜሪካ ውስጥ ቁጭ ብሎ መኪና ከአቅማችን በላይ እኛ ያልሰቀልነውን መኪና እኛ ያልነዳነውን መኪና አውሮፕላን ብቻ ነው የቀረው ብላለች አዳነች አቤቤ። ይሄንን ህብረት ከየት እንዳመጡ አናቅም። ቦሌ